Bamwe mu bakinnyi bafite amazina akomeye mu mupira w'amaguru bari kuryoherwa n'ubukire bwo mu burengerazuba bw'isi, dore ko ibihugu bihaherereye biri gushora akayabo amanywa nijoro. Abo barimo Lionel Messi, Christian Benteke, Luis Suarez, Sergio Busquets, Federico Bernardes, Andre Gomes ndetse n'abandi. Mu mwaka w'ibihumbi 2023, perezida w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru i Burayi UEFA, Alexandre Sefere, yibasiye Arabia Saoudite kiri gukora amakosa nk'ayakozwe n'Ubushinwa, yibanda ku gutanga amafaranga y'umurengera ku bakinnyi bakuze, nyamara yakaba yashora mu bakiri bato. Bakwiye gushora mu marerero, bakagura abatoza, bakazamura abakinnyi babo. Uburyo bwo kugura abakinnyi bari mu bihe byabo bya nyuma ntabwo ari bwo buryo bwo guteza imbere siporo. Ntabwo twababuza kuko baracyakina umupira w'amaguru ariko bari kurangira. Ntabwo umukinnyi abeshwaho no gushaka amafaranga gusa, ahubwo ni ingenzi gutsinda amarushanwa kandi yo hejuru. Amafaranga niyo yahoze ariyo ntego nyamukuru mu mupira w'amaguru, kuko nk'umukinnyi wegukanye Ballon d'Or bwa mbere yahembwaga amadolari 15 ku cyumweru. Ibyo byatumaga umukinnyi ashaka kandi kazi ko kumutunga, ahubwo agakina umupira w'amaguru kubwo kuwukunda no kwifuza ko yazajya afasha abandi kubona ibyishimo. Ubwo Stuart Pearce yinjiraga muri Nottingham Forest mu 1945, yakomeje gukora akazi ke k'ubutekinisiye bw'amashanyarazi ndetse abyaza umusaruro ikibuga akajyamamaza ibyo bikorwa ku mikino yakinnye. Mu 1992 nibwo ibintu byahindutse, ubwo amakipe akomeye mu Bwongereza yihuzaga agakora urwego rureberera ruhago muri icyo gihugu kizwi nka Premier League. Ibi byatumye amakipe atangira kubyaza inyungu abayakurikira, narwo rutangira kwinjiza amafaranga menshi avuye mu mikino yarwo itambuka mu bitangazamakuru bitandukanye. Igitangazamakuru cya Sky cyahise cyemera kujya cyishyura miliyoni 60 z'amayero ku mwaka. Aha byari byiyongereho 50% ukurikije uko yacuruzwaga. Reka turebere hamwe uburyo amakipe acuruza. Uburyo bugera kuri butatu nibwo buhatse ubundi mu gufasha amakipe kwinjiza amafaranga atubutse muri ruhago. Ubwa mbere ni ugucuruza amatike, ariko bitewe n'uko ibibuga byari bito amafaranga avamo ntiyari agitunga amakipe. Ubundi buryo bwari ubwo gufasha ibindi bigo kwamamaza ku bibuga no ku myambaro. Kwerekana imikino byo byari hasi kuko ikoranabuhanga ryari ritaratera imbere cyane. Aho rizamukiye, kwerekana imikino byabaye intambwe ikomeye cyane mu kwinjiza agatubutse muri ruhago ndetse no ku isi yose muri rusange. Urugero Premier League yonyine twahoze tuvuga ubikurikirwa n'abarenga miliyari 5 z'abatuye isi. Saho gusa kuko n'andi marushanwa akomeye i Burayi akurikirwa n'abatari bake, harimo abihebeye Bundesliga yo mu Budage, Serie A yo mu Butaliyani, La Liga yo muri Espagne na Ligue 1 yo mu Bufaransa. Washyiraho igikombe cy'isi bigahumira ku murari. Mu myaka 20 ishize amakipe muri izi shampiyona 5 yakubye inshuro 1000 ibyo yinjizaga ugereranyije na mbere. Icyo gihe kandi ni nako umukinnyi w'umuhanga yatangiraga guhembwa agatubutse. Kimwe cya kabiri cy'iby'ikipe yinjize bijya mu mishahara yo guhemba abakinnyi bigendanye n'ibyo baba bumvikanye n'amakipe. Ubu kandi amakipe yimakaje inzira yo kugura abakinnyi kandi bari ku rwego rwo hejuru. Bivuze ko ushobora gushora amafaranga ku isoko ari nako ubona amanota menshi mu mwaka w'imikino. Ubu rero intero ni imwe, nishora amafaranga ubu n'umusaruro. Ubu noneho wakibaza ngo ayo mafaranga azavahe? Reka nabyo tubirebe. Niba kuko umusaruro utegerejwe amafaranga washoye, ni ngombwa gutekereza aho azava. Aho ni mu baherwe batunze agatubutse, inkunga za leta cyangwa amabanki. Ku birebana n'amabanki niho ibigo byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihita biziramo. Amabanki niyo nzira yonyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagombaga kunyuramo zikigarura umupira w'amaguru, kuko amakipe y'u Burayi yaramaze kugera ku rwego rwo gukina amafaranga adashoboye kubona. Dufata urugero kuri JP Morgan na Goldman Sachs, ni ibigo bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byamenye uyu muvuno kare bitangira kureshya amakipe kugira ngo biyahereze inguzanyo kenshi gashoboka. Real Madrid iherutse guhabwa inguzanyo yo kuvugurura stade ya Santiago Bernabeu, yatwaye yagera kuri miliyari na miliyoni 700 z'amayero ayishyurwa JP Morgan kugeza mu 2053. Barcelona nayo iherutse guhura n'ibibazo bya mikoro, ariko JP Morgan na Goldman Sachs byayisamiye hejuru bitangira kuyigenera inguzanyo igomba kuzayisindagiza ndetse ikayifasha kuvugurura stade yayo Camp Nou mu buryo bugezweho. Umuherwe Serge Milactif aherutse kugura Manchester United akurikira umunyamerika Todd Boehly wari umaze kwibikaho Chelsea zose zo mu Bwongereza. Mu 2021 La Liga yumvikanye na JP Morgan iyihereza miliyari 2 z'amayero ikazamara imyaka 50 ifata 8% by'inyungu yacurujwe mu mashusho.
uku kandi ni nako bimeze ku kindi kigo cy'ishoramari muri Amerika cya CVC Capital Partners kizajya gifata inyungu ingana utyo muri shampiyona y'Ubufaransa Ligue 1. Mu mwaka washize habuze gato ngo amasezerano nk'aya azasinywe mu Budage, ariko abafana babyitambikamo babyamaganira kure. Ibi biri gutuma amakipe atangira kurya ku nyungu yari kuzabona mu bucuruzi bwayo bw'ahazaza, ariko bigasiga abafana b'umupira w'amaguru batanezerewe habe na gato. Ushora nawe ari gutanga amafaranga ye muri iki gihe, ariko mu myaka 50 iri imbere akazaba ari utunze agatubutse kunenza abandi, kuko JP Morgan na Goldman Sachs zamenye neza umuvuno kandi imbere iyo hagize ikipe ishyirwa ku isoko nibyo byemeza ugomba kuripiganira, ndetse bikagira n'ijambo mu kwemeza umuguzi niyo byaba ari mu buryo butaziguye. Ibi biterwa no kuba arizo banki zishobora kuguriza amafaranga baherwe ba nyir'amakipe kandi bikabohereza mu kwishyura ku nyungu z'igihe kirekire. Chelsea iri gushaka abakinnyi bato ikabasinyisha amasezerano y'igihe kirekire. Ibi bizagabanya amafaranga ibatangaho, byorohereza umuherwe Todd Boehly kwishyura amadeni abereyemo Goldman Sachs yamuhaye ajya kuguramo imigabane. Kudakura kwa NBA na FLN byasunikiye abashoramari b'abanyamerika muri ruhago. NFL ni shampiyona ruhago ya Amerika cyangwa se football America, ndetse na NBA ni shampiyona yabikomeye cyane ya basketball. Bigaragara ko izi shampiyona zisa nk'izageze ku gasongero kazo, kuko inzira yo kuharenga ubu ni igoye. Gusa ntawamenya kuko abanyamerika bakora ibishoboka byose ngo bayikuze. Ingero ni uko stade zubatswe ku nkunga z'abanyamerika zigomba kuba zifite ikibuga cyabasha gukinirwamo umukino wa NFL. Ni mu gihe NBA yashyizeho gahunda yo kugitegura imwe mu mikino yayo ikabira ku yindi migabane itandukanye, aho harimo Aziya, Uburayi, tutibagiwe n'amashami yayo atandukanye nka NBA Africa. Ibi bisa nko gutsindagira abantu benshi kureba iyi mikino, kuko si ubwa mbere bigeragejwe. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, abanyamerika bifuzaga ko umukino wabo watera imbere ukarenga ruhago yigarurira abatari bake, ariko birananirana kuko abanyaburayi batabikozwaga. Ibigaragara imikino yo muri Amerika nta mwanya ifite wo kuba yazamuka ikaba yarenga ku mupira w'amaguru, ariko nanone inyungu ziwuvamo zikaba zitakirengagizwa.